Comencem aquesta segona taula del triàlegs d'avui. Els processos memorials, aquests que conformen la memòria col·lectiva, que ens fan recordar com a societat fets passats, són vius. Són controvertits, són polèmics, però són vius. Això vol dir que n'apareixen de nous o en ressorgeixen d'antics que ens pensàvem que potser ja estaven adormits o superats. Sobretot a les ciutats. Les ciutats és un espai on veiem com aquests processos memorials contínuament surten a la llum pública i avui justament amb aquesta taula ens preguntem quins són aquests futurs commemoratius de les ciutats. Contem amb 3 persones expertes en la matèria de diferents països. Començarem amb en Ricard Vinyes, que és catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona. És autor del Diccionari de la Memòria Col·lectiva recentment publicat, del qual s'ha fet força difusió en els darrers dies, i una eina que ens permet justament tenir aquestes definicions de conceptes que a vegades són confusos i que ens permet després reflexionar-hi. Actualment, en Ricard Vinyes és el comissionat de programes de memòria de l'Ajuntament de Barcelona i ell el que ens proposa una miqueta és reflexionar de per què commemorem i com cal procedir en aquests processos commemoratius. Continuarem amb la Sabine Dahl-Nielsen, que és la representant danesa a la taula d'avui. La Sabine és investigadora i comissària de projectes del Cos Museum a Copenhague. La seva tesi doctoral es va basar en art i espai públic, espais urbans públics, conflictes i negociacions. Aquí tornem a lligar una miqueta amb el que deia a l'inici. La Sabine va fer una estada a la Goldsmiths University de Londres, i per això avui ens exposarà un projecte comunitari en una zona al nord-oest de Londres, una zona de veïnat multiètnic, en el qual es va recuperar la memòria d'aquest espai, d'aquesta zona, però a la xarxa, online. Després amb la possibilitat també de poder imprimir part d'aquests treballs memorials. Acabarem també amb una altra experiència fora de les nostres fronteres, concretament de Colòmbia. L'Anna Maria Rabe és professora de la Universitat d'Antioquia, a Medellín, i és doctora en filosofia, investigadora del projecte El trabajo de la memoria en la representación y la experiencia i també pertany al grup d'investigació Sufrimiento Social y Condición de Víctima del CSIC de Madrid. L'Anna Maria una miqueta el que ens proposarà és, o el que ens mostrarà, són diverses experiències a Colòmbia, experiències, una, diguéssim, més oficial i l'altra més comunitària, a veure com conflueixen aquests tipus d'iniciatives. Doncs, sense més dilació, comencem, Ricard, sisplau. Sí, certament el que comentava Oriol López Varell, el nostre presentador i conductor en relació a que la commemoració és una realitat viva, això, el cert és que es pot comprovar en el nostre present, de la nostra ciutat, de les altres ciutats i a Europa mateix, ja que estem parlant del nostre entorn més immediat. Al mateix temps, la commemoració el que veiem és que, francament, és una realitat d'una gran solidesa, tota vegada que podem comprovar que des del mateix naixement de les ciutats, fa milers d'anys, bàsicament es segueix commemorant amb 5 grans formalitzacions que apenes han canviat. El monument, la denominació, la mobilització, les marxes, els seguicis, els processons, els himnes, l'himne, és a dir, la música, però particularment amb l'himne, i l'altre serien variacions, i finalment amb la datació. Aquests 5 elements, amb les variables expressives que es vulgui, amb la incorporació, que les enriquim sense cap mena de dubte, de les tecnologies que han anat apareixent al llarg dels segles, han arribat fins als nostres dies, seguint sent les mateixes.
Les aplicacions digitals que ara estem utilitzant sovint amb èxit i que, torno a dir, enriqueixen molt, ja sigui el monument, ja sigui la senyalització o la datació, formen part, estan incloses en aquests 5 elements. No? Per tant, això no ha canviat. El que ha canviat, en la meva opinió, és una altra realitat, és una altra cosa. El que ha canviat són els clients. Els clients, els usuaris, sobretot o particularment a partir del final de la Segona Guerra Mundial. Fins a aquest moment, i durant segles, els que han demanat, han promocionat i han realitzat commemoracions en l'espai públic d'una manera visible, opulenta i potent, havien estat des de sempre les diferents administracions, quan hi havia administracions en els nivells que fos, els diversos poders, polític, cultural, social, etc. A partir de la Segona Guerra Mundial, al període entre guerres comencen a aparèixer un nou client a Europa, demanant que sigui vindicat la memòria o que sigui honorat el que ells van passar o els que ells havien pogut passar a les trinxeres d'aquella gran massacre que va ser la Primera Guerra Mundial. Certament, per la potencialitat que té el que s'esdevé després de la Segona Guerra Mundial és extraordinari, perquè tot esclata en aquell moment. I a més coincideix, feliçment, amb una renovació importantíssima de l'art, de la mateixa epistemologia de l'art, de les mateixes expressions artístiques. La revolució artística que es produeix, que és hereva, evidentment, dels anys 20, per descomptat, però que es produeix sobretot en relació als fenòmens commemoratius, és extraordinari i s'enriqueix l'un amb l'altre. Aquest canvi d'usuari i l'esclat democràtic que hi ha en molts països d'Europa, en molts països d'Amèrica, genera també un esclat commemoratiu. La commemoració, el cert és que no es limita a homenatjar el que hagi pogut estar una gran repressió, o més que homenatjar en aquest cas, evocar, recordar el que ha estat una gran massacre, una gran repressió, el que havien estat els camps d'internament o els camps d'extermini, o a homenatjar el que havia estat la resistència partisana a diferents fronts d'Europa, sinó que a mesura que van avançant els anys, després d'aquesta Segona Guerra Mundial, els anys 50, els anys 60, i amb una evolució que la veritat és que no tinc temps d'acotar històricament, vull dir, amb les conjuntures per les quals es va travessant i que són conjuntures que efectivament incideixen en la mena de monument que es va fent i amb la mena d'art a la qual s'apel·la per fer aquell monument, per fer aquella marxa, per fer aquella placa, etc. Però sí que a mesura que van passant aquestes dècades, a mesura que es va allunyant l'apel·lació al que han estat els desastres de la Segona Guerra Mundial, els desastres immediatament posteriors, l'eclosió que hi ha de les vindicacions commemoratives és extraordinària. Tot és susceptible de ser commemorat. No és estrany, perquè en definitiva una commemoració no és altra cosa que un ritual de reconeixement. En si un ritual de reconeixement contribueix moltíssim a enfortir una identitat, a enfortir l'autoestima d'una comunitat gran, d'una comunitat petita, d'un sector social determinat, d'un barri o d'una nació. I, evidentment, la commemoració estarà molt controlada i incidirà moltíssim segons les conjuntures polítiques en les quals s'estigui. Però això, a grans trets, jo he anat observant que ha generat aquesta eclosió commemorativa, ha generat una mena de, més que de policentrisme, de babèlia, que desconcerta sovint a les institucions i també desconcerta en els que ens dediquem també a analitzar què passa amb el fenomen commemoratiu. Clar, jo crec que hem canviat d'usuari, hem canviat de client. Això no vol dir que les classes subalternes, que són el nou client, la ciutadania
que és aquest nou client, abans no hagués commemorat. M'he oblidat de dir, efectivament, les classes subalternes commemoren al llarg dels segles en el marc de les litúrgies religioses, que són importantíssimes, i això durarà fins al segle XIX. La visita de monuments al Dijous Sant, entenem per monument dins de la litúrgia catòlica el sagrari en el qual es conserva l'Eucaristia que s'ha fet el Dijous Sant, la visita del que es diu exactament monuments en aquells sagraris, d'església en església a totes les ciutats o a totes les comunitats d'obediència catòlica, era un fet importantíssim, fins tampoc fa tants anys. Per tant, no estic dient que aquells ho commemoressin, sinó que es commemorava dins d'un espai litúrgic religiós específic, sobretot pel que fa al catolicisme, més que amb altres religions, evidentment. La novetat és la laïcitat d'aquesta commemoració. Ens trobem que molts ajuntaments d'aquest país, el mateix Ajuntament de Barcelona, de Viena, de tots els llocs d'Europa, quan comencem a analitzar què és exactament el que commemoren, ens quedem sorpresos i fins i tot desconcertats, en el bon sentit que, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona commemora diverses situacions, diverses efemèrides o diverses circumstàncies, posant sovint, com altres ciutats, una bandera, un llaç, un penó, un domàs, en el balcó principal de l'Ajuntament, com un acte d'honor. Els llegiré molt ràpidament els dies que commemora amb un llaç o un penó o un domàs o una bandera l'Ajuntament de Barcelona i la naturalesa commemorativa que té. Dia Mundial contra el Càncer, Santa Eulàlia, Dia de l'Esclerosi Lateral, Dia Internacional de la Dona, Dia pel record de les víctimes dels atemptats terroristes, Dia Mundial de la Tuberculosi, Dia Mundial de l'Autisme, Dia Mundial de la Salut, Proclamació de la Segona República, Corpus Christi, Sant Jordi, Dia Internacional dels Treballadors, Dia Mundial de la Creu Roja, Dia d'Europa, Medi Mundial del Medi Ambient, Dia del Donant de Sang, Dia de l'Alliberament gai, lèsbic i transsexual, 11 de setembre, Dia Internacional de la Pau, la Mercè, Dia Mundial del Càncer de Mama, Dia de les Nacions Unides, Marxa Feminista contra la Violència Masclista, Dia Mundial de la Diabetis, Dia de la Infància contra la Violència de Gènere, Dia del Clima, Dia de les Ciutats per la Vida, Dia contra el Sida i Nadal. En total, són un 10% dels dies de l'any que són commemorats. És això quan em referia a aquesta eclosió i a aquests nous usuaris, perquè cada un d'aquests dies té al seu darrere una petita o gran comunitat social que ha pressionat a l'administració perquè hi hagi una commemoració. Al costat d'això tenim les altres commemoracions, les que considerem que tenen un relleu més gran, més important. Si bé per aquestes persones que han punxat perquè el dia del donant de sang, per exemple, tingui la seva expressió a l'administració, per ells aquell dia és molt important. Però el cert és que han anat generant aquesta mena de babèlia commemorativa. Si anem a l'altra mena de commemoracions, que en bona mesura és el que fonamentalment ens apleguen aquí, i a banda del soroll que fa tota aquesta babèlia, el que es troba a l'administració és que davant d'aquesta proliferació el que requereix és tenir uns criteris. I aquí és on hi ha el problema, que per poder tenir uns criteris s'ha de tenir una política, en aquest cas, commemorativa dins de les polítiques públiques o dins de la política pública de memòria, perquè si no, no hi ha manera d'establir un criteri. En aquest cas, i en el cas de l'Ajuntament de Barcelona, que és pel que jo puc parlar, podria parlar per altres ajuntaments europeus, però en aquest cas em centro en el de Barcelona, ja que estem aquí, ja que, en fi, ens trobem per analitzar les commemoracions aquí. En el cas de l'Ajuntament de Barcelona, els criteris són bàsicament dos.
i que parteixen de considerar, en primer lloc, la memòria no com un imperatiu moral, no com un deure, sinó considerar la memòria com un dret civil. I que, per tant, aquesta política de memòria el que ha de ser és una política garantista i d'acompanyament, procurant no trepitjar les demandes memorials, sinó generant una situació a la ciutat que tothom pugui, qui vulgui, pugui contribuir a generar memòria, entenent per memòria una imatge del passat. La garantia és que, i el foment de l'exercici de memòria, el foment del dret de memòria consisteix exactament en això, en proporcionar elements de commemoració, de reflexió, del que sigui. En el primer cas, el primer criteri és commemorar allò que o bé ha estat, o bàsicament commemorar allò que no ha tingut, per motius històrics diversos, i evidentment polítics en general, que no ha tingut i que no té la representació adequada, la visibilitat proporcional amb la importància que aquell acte, aquella persona, aquell corrent ha tingut en quant a importància en la construcció de la ciutat de Barcelona, no? I del país, però en aquest cas de la ciutat de Barcelona. Per tant, buscar un augment de la realitat passada en l'espai públic. I fonamentalment, en aquest cas, hem observat que allò que està menys representat en l'espai públic, ja sigui en qualsevol dels 5 elements que he denominat abans, el que està menys representat són dues coses. El gènere, les dones, en aquest cas, i, en segon lloc, els moviments de radicalitat democràtica. Per tant, és això sobre el qual nosaltres afavorim la commemoració. Clar, això partint de la base també que commemorar és donar sentit. Per tant, no ens importa tant la forma per si mateixa com el sentit que volem donar a una commemoració. Després vindrà la forma. I aleshores anem al següent criteri. Precisament, deduint-ho del que acabo de comentar, hem vist, analitzant en els debats de l'Institut dels Passats Presents, en fi, pels ajuts que hem anat demanant a d'altra gent que col·labora amb nosaltres, hem observat que la commemoració més eficaç és aquella commemoració més efímera. Aquí ens trobem amb la necessitat de... Teníem dues tradicions possibles, si em permeten esquematitzar al màxim. Sí, l'hauríem d'anar tancant la primera de presentació. Sí, doncs esquematitzant al màxim, perquè per efímer entenem no només allò que ho poso aquí un dia i l'any demà ho cremo. Aquesta sí, per tant no queden ni les cendres si les bufa el vent, sinó per efímer entenc aquell element que funciona dins d'un programa, que està recolzat per un programa i que l'acció plàstica, artística, si és que la té, o de la mena que sigui, en si mateixa no és res, però que en canvi el programa la reforça i l'aixeca. Això a nosaltres ens ha servit també per optar per un tipus de commemoració en la qual, i d'aquí ve aquesta necessitat de l'efímer, en la qual és més important el procés pel qual s'arriba al final de la commemoració, al dia de la commemoració, tot el procés memorial d'interactuació o de participació, si és el cas, etc., que no pas arribar al final. Per tant, és per aquest motiu que entenem la commemoració sobretot com un procés que volem empènyer i que volem realitzar. Finalment, ens trobem amb un tema també que és important per a la commemoració, que és la retirada. La retirada d'elements memorials, la retirada de monuments, la retirada de noms de carrers substituïts per uns altres, perquè aquell carrer tenia el nom d'una persona que ha estat sanguinària, que ha participat en repressions importants, posem per cas. I en això, clar, tenim proves, tenim
a les experiències d'haver retirat monuments. En aquest cas concret de Barcelona, l'últim monument que hem retirat és el d'Antonio López i López, marquès de Comillas, conegut esclavista i una de les grans fortunes d'Espanya. No? Hi havia 3 criteris per retirar un monument. Normalment els monuments estem acostumats que es retiren de nit o a la matinada sense avisar res ni a ningú, gairebé en secret, com de vergonya. Clar, a partir d'aquest criteri he pensat que l'important era donar la volta, és l'orgull de retirar el monument. Una commemoració és un acte d'orgull, de satisfacció, d'autoafirmació. Si es retira el nom d'un carrer, si es canvia el nom del carrer, si es retira un monument, doncs s'ha de fer amb publicitat, amb pedagogia i amb certesa. Són aquests 3 elements els que volia dir que sigui reversible en la mesura que sigui possible això. Aquests 3 elements són els que vam utilitzar per fer la retirada de l'estàtua esclavista. I vam intentar convertir aquell acte de retirada en un acte commemoratiu, és a dir, procurar que fos el contrari de la damnatio memoria romana. Esborrem i no en queda rastre. Vam retirar l'escultura, es va fer una gran festa, m'agradaria poder tenir el minut per poder passar les imatges, si no, no les passaré, i bé, vam deixar el pedestal i vam posar 2 faristols perquè es pogués llegir quina era la història de la plaça. A mi m'agrada veure i pensar que quan algú passa per davant d'aquella plaça i veu un pedestal buit, automàticament es pregunta a què correspon aquest buit i pot trobar un faristol que li explica. Aquesta és la part de la pedagogia que realitzem. Però, en fi, de moment ho deixem aquí, potser sortiran altres coses. Gràcies. Gràcies. No tinc el minut, no? El fem, si et sembla, el fem al torn de preguntes i debat. Sabine, sisplau. It's funny that you should end by talking about kind of an empty plinth, because that's actually also one of the projects that I've been writing about in a London-based context, the Fourth Plinth Project, which is also about empty plinths and kind of widening the scope of what can be commemorated. So that was kind of just interesting. But I think what I'll pick up on from here is the notion of the ephemeral and pluralization. So that's going to be my topic. You just mentioned in the introduction, and I also just want to say thank you to the organizers for inviting me here today. It's been really fruitful, really interesting, both last night and also this morning. Really looking forward to the rest of the presentations as well. And you mentioned in the introduction that that I work as a commissioner and as a researcher. And given the interesting, you might say, context of this conference, I mean, we speak from different positions, and I just have to make sure that everyone understands my position. I speak as both a practitioner, as someone who curates art, working with art in public spaces, because, as you mentioned, is a museum specializing in art in public spaces, so that is my main, might say, concern. And also I work as a researcher, and I've kind of had these multiple memberships kind of shifting back and forth between academia and this practice-based research. Also I have this interest in conflict theory, radical democracy theory. You also mentioned this idea of the role of art. Which role does it play when it generates conflicts and negotiations? That's something that I find highly interesting. And right now I'm working on a project, a curatorial research project called Transit, which is about travelers in today's transit zones, which are some of the most contested public spaces, I would argue. And it's a project which is about tourists, of course, commuters, but also very much about migration and refugees. So that's also picking up on something that we were discussing earlier on today. And I'm mentioning this because it kind of feeds into my presentation in the sense that I'm going to be focusing on migration issues as well, how this influences our way of thinking of commemoration.
So my focus will be on, and I'll choose to reflect on, who is commemorated, how, where, and in which media. I will argue that we, in the future, and that's kind of the focus of this panel, this idea of the future. I can't predict anything, but I'm going to reflect on it anyway. And I'll argue that in the future we will need to pluralize all the mentioned categories and to apply a conflict-sensitive approach to commemoration, not least when working in the contested post-migrant public spaces of today's cities. So in my presentation, I will start by zooming in on the notion of contested post-migrant public spaces, and more specifically on the role of contemporary art in relation to such spaces. These initial reflections will then lead me to present a concrete case, which you mentioned, named the CAMPS, Commemorative Urban Art Project, edgerailroad.org, which has been realized in a very diverse and mixed part of London, and which exposes and explores the potentialities of friction in this specific site. And if I have time for it, I'm guessing I won't, then I'd also like to talk a bit, or maybe we could do that during the discussion, about a project that I'm working on right now that I'm presenting at Copenhagen Central Station, which is a virtual reality-based project about refugees in that specific site. But that's only if I get the sign that that will be okay. Okay, so first the question of the where and in which media. When taking a look at commemorative projects in today's international art scene, it becomes apparent that a pluralization process is taking place, both in terms of the where and the how. A tendency towards crossing the boundaries separating art, the city, and everyday life prompts an ever greater variety in the use of media. So classic murals, statues, and monuments no longer necessarily serve as the main models. And that also picks up on something that we were talking about last night. A question came up, why a traditional monument? So that's also what I'm going to be delving into. So rather, contemporary art contributes to the expansion of the aesthetic field and to the redefinition of the role of art projects in public spaces. So when speaking about commemorative art projects, it's important to note that contemporary art not only consists of objects, but operates on relational and performative levels as well. Similarly, public spaces are not only streets and squares, but to an equal degree the social spaces that continually form through different kinds of interaction. This complex web of objects, locations, situations, and social relations is the field that I'll be referring to when speaking of the future role of commemorative art projects in post-migrant public spaces. So what do I mean when talking about post-migrant public spaces? In short, my basic observation is that Europe is currently undergoing profound transformations in the wake of some 50-odd years of intensified immigration and globalization. And sitting here today in Barcelona, this goes not least for Spain. So these changes affect established ideas of what it means to be a citizen, a European, and a member of the imagined community of a European nation state, the national we. This is also something that's already come up, so there are quite a lot of correspondences, I would say, with the other presentations. So evidently, the post-migrant condition also has implication for the cultures of remembrance in a divided shared space that it presents. It calls for going beyond the mono-perspective and the exclusions of the still dominant nation-state paradigm. More specifically, it has made it important to explore how commemorative art practices play out in post-migrant public spaces, understood as plural domains of social encounter marked by both former and ongoing migration processes. So how to commemorate within this context? Historian Cornelia Siebeck has warned against increasingly, and I quote, normatively founded remembrance stories with a happy end, unquote, which are interpreted as a sign of European identity or even as a global community. If we want to take seriously this skepticism about new transnational remembrance culture that is morally charged and neutralizes every critical potential at the same time,
and yet still want to presume that actualization and transnationalization represent essential aspects of memorial work today, and predictably even more so in the future, what can we do? So this leads me to the how. I will suggest introducing the term context zone, which was coined by the post-colonial thinkers Mary Louise Pratt and James Clifford in the late 90s. Pratt and Clifford describe context zones as social spaces in which diverse social and cultural positions come into contact and have to coexist more or less conflictually and have to be negotiated. The term describes shared/divided social spaces of contact, challenging existing concepts of community. This means that different histories, references, and power relations can come into view, for example, in artistic projects of commemoration. This perception of urban public space as a territorial... Oh, it suddenly had a Spanish translation in my ear, sorry. Okay, this perception of urban public space as territorial zone permeated by power relations has gained ground during the last couple of decades due to a series of important publications on the topic. Exponents of this position include theorists like art historian Rosalind Deutsch, the philosopher Jean-Luc Nancy, the critical geographer Doreen Massey, and the social theorist Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, the last being the exponent that I've been working with for my part during the last couple of years. A common denominator of these theorists here mentioned is the fact that they perceive of urban public space as a conflicted field, where different interests are constantly negotiated on the basis of variable power constellations. The question of how art takes part in the commemorative negotiations of postmodern not postmodern, but post-migrant public spaces, and how new art practices in the future can affect such processes in urban zones is, of course, a key question. And this is where, does this work? Yeah. The first image here. This brings me to the case that I would like to present in this context, and which again has a link to what we were talking about earlier this morning. Not in terms of the who, it's definitely a very different who that we're commemorating in this project, but in terms of the how, the process-based, the internet-based, that's a link that I see from the former presentations. Okay, so a case in point which derives from my own research is a curatorial initiative called Edgware Road Project, which has been realized as an off-site project at Serpentine Gallery in London. Edgware Road Project is a multi-year program of artists, residencies, events, and research-led commissions responding to the conditions of a specific neighborhood in northwest London, namely the Edgware Road area. Edgware Road Project seeks to experiment with curatorial possibilities of presenting temporary, so we're back to the ephemeral here, process-oriented and socially engaged artistic practices in urban public spaces, while at the same time seeking to address a multiplicity of specific and often quite fragmented publics. In this sense, the curatorial team of Edgware Road Project can be said to perform the role of the organizers of friction-filled spaces of mediation. So what kind of site and which kind of publics is Edgware Road trying to engage with? Given that it's kind of a transdisciplinary context, I'm actually thinking that I should have brought a quotation that I left out because I thought I wouldn't have time for it, but now I'll just give it as a reference. It's a novel by Sadie Smith called Northwest. So if you want to get a brilliant account of what kind of neighborhood this project takes its point of departure in, I can highly recommend it. Okay, so historically the Edgware Road has always been a place of movement. It's built on the edge of a river, intersected by a canal, and is a main artery in and out of London. It's the first destination and cultural space for migrant communities from many parts of the world.
and most recently those from Lebanon, Egypt, Iran, Kurdistan, and Iraq, just to name but a few. But with this history of movement on the Edge Railroad also comes a history of non-movement, fears of such mobility and change. Land ownership in the Edge Railroad, for example, has stayed still for many centuries, and immigration and real estate laws increasingly prohibit the movement of people. In this sense, Edge Railroad functions as a conflict and contact zone intersected by various power-related agendas. So what I'm showing in the image here is what is called the Center for Possible Studies. I'm personally a big fan of this term. I really like the idea of Center for Possible Studies. And it was the curators of the Edge Railroad project. They initiated this space, so it's kind of a work and research space, but also an exhibition space and a place for debates and community meetings. So it's kind of a multifunctional site. And it's shifted, so it's been located on various different locations in the Edge Railroad area. Okay, so for the Edge Railroad, CAMP, which is a Mumbai-based artist collective, has created edgerailroad.org, an open publishing platform and archive for self-organized local research to be gathered and distributed as journals, placemats, pamphlets, and webcasts. So actually, I'd just like to also comment, because we were talking about earlier on this idea of the city. They actually used it. They're doing research on a level of a block. I'll come back to this, but on a housing block, because as they say, this is the smallest entity that we can focus on, where we have this kind of bottom-up approach to the research that we're doing, and still there's enough material to work with. So it's actually a commemorative project that focuses on one specific housing block. edgerailroad.org responds to the collaborative research ethos of the Center for Possible Studies to produce not only collaborative online spaces, but also tangible print outlets related to the local histories and negotiated issues on the road throughout the last decade. As a software project, edgerailroad.org is a tool for designing and publishing web and print publication used as limited sets of design functions. The software for the project is released under the general public license, which is a free copyleft license for software and other kinds of work. The project arose at the end of CAMP's first residency, which was in 2009, in which they lived and worked on the Edge Railroad, conducting so-called block studies, as I was just talking about before, with people who had lived and worked on the street. Early in the process, they connected with current and former shop owners and restaurant owners, many of who held personal archives outlining histories of public issues. Forming a collective editorial committee, people were invited to respond to and annotate these local histories. From this early investigation, the need for an efficient and debate-generating way for images and text to feed back again onto the street became apparent. This resulted in the first set of print experiments with a series of placemats featuring annotated documents, images and text distributed in cafes and restaurants along this Edge Railroad. Pleasure a block study, which I should be able to show, but no, okay, I'll do without. Anyways, Pleasure a Block Study, the first publication by CAMP using edgerailroad.org, was launched in 2013. So this is a book, here it is, okay. So this is a book publication. It was published in both English and Arabic, and it was launched in 2013. It explores the histories of public pleasures that arose in the Edge Railroad neighborhood starting from the early 1980s and coinciding with social shifts on the street and the surrounding area. Arab, Iranian, Kurdish, and other businesses and groups produced a particular history of film, video, music, and street life
that often clashed with existing legal and proprietary structures. Two decades of these struggles form the heart of this book, offering on the one hand images of historical narratives of a pleasure-filled Dionysian street life, and on the other the street tales of bureaucratic containment that limits and regulate various emergencies of these kinds of public life. You're looking at the watch, and that's perfect because I'm kind of drawing on my conclusion now. So I'll do without the virtual reality project. We can go back maybe in the discussion. Okay. So the conclusion. I won't have time to go into the details of the camp project, but just to let you know, they take as point of departure these different buildings and go into the histories of how they have changed. For example, there's a cinema. There used to be an art house cinema that's been turned into a club, that was turned into an so-called Arabic center. And they go into how these different uses of the buildings were structured through these different interests and agendas that were at play in the specific area. Okay, so the case of camp poses the important question, who and what is it possible to commemorate today? The project is exemplary in the sense that it highlights a new tendency for art projects to address persons and groupings that have not traditionally been objects of celebration within the genre. Projects are not only created for the citizens in the sense that they are aimed at people, offering up an edifying narrative about a nation's heroes and momentous events. Now they are, to a greater extent, about the citizens, and in many cases also created by the citizens. So there's also this participatory dimension of the projects, I would argue. So summing up and returning to my initial reflections on who is commemorated, how, where, and in which media, I will end up by arguing that we in the future should diversify the notion of urban communities, not least because we are experiencing a post-migrant condition, that we should expand the field of artistic practices, thus allowing, as in the case of CAMP, for example, for these internet-based projects to be incorporated, or interventions, social interactions, and so forth. That we should rethink the possible platforms to use for such purposes. So again, coming back to this idea of not only using the street or the plaza, but it might also be the internet. It might, as in the case of CAMP, also be the cafes and restaurants in the Edgware Road, for example, the Centers for Possible Studies, these more community-based spaces. And lastly, to engage with urban public spaces as contact zones where issues of commemoration can be actualized, debated, and negotiated. Full stop for now. Yeah. Thank you, Sabine. Continuamos estas primeras presentaciones con Ana María y luego vamos a dar paso al triálogo. Bueno, gracias. En mi ponencia quisiera presentarles los elementos fundamentales que diferencian, a mi juicio, la memoria comunitaria de la memoria oficial. Quiero destacar que estoy pensando aquí específicamente en el caso de Colombia. Para concretar la diferencia, aportaré unos ejemplos concretos que encontramos en Medellín, que es la segunda ciudad más grande de Colombia. La memoria suele ser entendida como una capacidad mental que se refiere al pasado. Ya Aristóteles se refería a la memoria, mneme, como algo que corresponde, como dice, solamente al pasado. Pero hay otra capacidad que también se refiere al pasado y que solo posee el ser humano, a diferencia del animal. Aristóteles la llama anamnesis, esto es reminiscencia, o también se podría traducir rememoración. A diferencia de la mneme, que viene por sí sola, la anamnesis es, como dice Aristóteles, le cito, una especie de razonamiento, una indagación que se hace de una impresión que anteriormente se ha oído, visto o experimentado. Hasta aquí Aristóteles. De las afirmaciones de Aristóteles quisiera resaltar dos puntos. El primero es el vínculo de la memoria con un determinado tiempo, el pasado. He aquí la idea general que solemos tener. La memoria se refiere al pasado. El segundo punto que quiero resaltar es la facultad humana que consiste no solo en tener memoria,
esto es, en que algo le llegue, como se dice, a la memoria, sino además en hacer memoria. A diferencia del animal, el ser humano es capaz de realizar un trabajo de la memoria. A continuación hablaré de dos formas diferentes de realizar el trabajo de la memoria pensando en el caso específico de Colombia. Quiero resaltar la manera en la que cada una trata el tiempo y lo que cada una persigue. Antes de nada, cabe mencionar que no depende del lugar ni del actor o portador de la memoria si se trata de una memoria oficial o bien de una memoria comunitaria. Este es un punto que quiero resaltar mucho. El hecho, por ejemplo, de que un museo estatal intente promover la memoria no significa automáticamente que ésta sea oficial. De la misma manera, no podemos partir de que toda memoria que nazca como iniciativa particular o popular y que no cuente con fondos públicos sea comunitaria. Lo que caracteriza, sin embargo, la memoria oficial, según mi opinión, es el intento de producir y transmitir una determinada imagen que se refiere al pasado y que se puede representar y reproducir como tal. La memoria oficial parte de que el pasado al que se refiere es algo concluido y que debe ser delimitado y presentado como tal. En este sentido es unidireccional. Va del productor de ciertas representaciones del pasado al receptor que debe compartirlas. A la memoria oficial pertenecen todas las iniciativas que producen memorias establecidas, pulidas, de manejo y transmisión fácil. Por su lado, la memoria comunitaria, de la que hay múltiples ejemplos en Colombia y quería haber presentado más, pero el tiempo no me da para muchos. Entonces, la memoria comunitaria se caracteriza por una actividad anclada en un presente abierto. Si bien implica la intención de recordar, esta voluntad se tiene que confrontar continuamente con algo que no sabe, que se ha olvidado o reprimido, que no era previsible. La elevada dinámica de esta memoria se debe a la acción continua comunitaria que incluye al otro, que también está haciendo memoria y que puede abrir pistas desconocidas. Muchas veces la memoria comunitaria nace del seno de personas que han sufrido violencias, injusticias, violaciones de sus derechos. El otro con quien se empieza a compartir memorias es entonces, en primer lugar, la otra persona que ha sufrido un destino parecido. Pero, en segundo lugar, incluye también a toda persona que se acerque a la iniciativa con el ánimo de compartir las experiencias y los procesos que ésta abre. Si la memoria oficial fija el tiempo y el espacio de lo que quiere recordar, la memoria comunitaria trasciende espacio y tiempo. La primera, la oficial, produce representaciones transmisibles y reproductibles. La segunda hace mucho más que recordar y representar. Puede mover, sanar, unir y reunir, hacer intuir lo desconocido, ignorado o reprimido. Crear visiones críticas, abrir preguntas que enlazan lugares y tiempos diferentes. Los objetivos de las dos formas de hacer memoria son, por tanto, muy diferentes. El objetivo de la memoria oficial es cerrar un capítulo de la historia o bien dar a entender que el pasado al que se refiere esa memoria queda atrás. Para las iniciativas comunitarias, en cambio, la memoria no es una cosa del pasado, sino algo que concierne, como ya he dicho, el continuo presente. Así, la memoria comunitaria va creando continuamente nuevos lazos y se va encontrando en el camino nuevas conexiones entre lo que pasó, lo que está pasando y lo que puede pasar. Quiero discutir a continuación esta diferencia con ejemplos en el contexto colombiano, específicamente de Medellín.
Para empezar, me referiré al Museo Casa de la Memoria en Medellín, que se inauguró en 2015 como museo, pero cuya existencia se remonta a las movilizaciones de víctimas que se dieron ya en 2005 en el marco de la Ley 975 de Justicia y Paz. Contemplemos la exposición permanente, o para museólogos más bien de larga duración, del museo que se titula Medellín, Memorias de Violencia y Resistencia. En las salas del museo se pueden escuchar narraciones de las víctimas, seguir a través de medios interactivos una cronología de los hechos y acontecimientos en Colombia que va de 1946 a 2016, ver audiovisuales que presentan los pasajes de Antioquia, seguir la historia de Medellín con ayuda de documentaciones y fotografías y acercarse a través de diferentes medios narrativos y estéticos a las múltiples caras de la violencia. En la sala central se encuentran también 16 mesas que, según la descripción del museo, cito, muestran las diferentes formas como el conflicto armado y las violencias han golpeado los territorios y los grupos sociales. Las mesas presentan con diferentes medios gráficos y estéticos distintos grupos, entre ellos defensores de derechos humanos, docentes, sindicalistas, líderes comunitarios, la violencia contra la tierra, indígenas, el exilio, etc. Quiero resaltar algo que ocurrió con una mesa, puesto que representa un claro ejemplo de una intervención para imponer una determinada memoria oficial. Una de las 16 mesas se titulaba originalmente Militares y Policías. El texto que correspondía a esta mesa decía, cito, miles de jóvenes de los estratos más bajos engrosan las filas del Ejército y la Policía de Colombia. Sin otra luz en el futuro, en una guerra deshumanizada y brutal, sus propias vidas se apagan. Para lograr la paz es necesario sacrificar los sueños de la juventud. Con esta pregunta terminaba el texto de esta mesa, Militares y Policías. El texto de esta mesa provocó la protesta de un grupo de militares de alto rango que visitó el museo hace como unos 2 años, creo, o año y medio, y que presionó a la directora para que se cambiara el texto. La mesa fue efectivamente cambiada y se titula ahora Fuerza Pública. El texto actual reza, cito, los integrantes de la fuerza pública son padres, madres, hijos e hijas que han encarado y recorrido los complejos caminos del conflicto para propiciar la convivencia pacífica y mantener el orden constitucional. En medio de la complejidad de la violencia y sus derivaciones, muchos de ellos han sido víctimas y han sufrido el dolor del conflicto, y otros, lastimosamente, lo han infringido. Como parte de la sociedad colombiana, los integrantes de la fuerza pública se han visto sometidas a una guerra deshumanizada y brutal, que ha significado muchas luchas, renuncias y pérdidas. Hasta aquí el nuevo texto. No hay ninguna alusión aquí ni en otra mesa a las ejecuciones en las que personas inocentes fueron asesinadas por miembros de la fuerza pública. Este es el caso, por ejemplo, de los así mal llamados falsos positivos, que ya hubo durante el gobierno de Andrés Pastrana, pero cuyo número aumentó exponencialmente bajo el gobierno de Álvaro Uribe entre 2002 y 2010. Se trata de víctimas inocentes que fueron presentadas como guerrilleros matados en combate para cobrar la recompensa que el gobierno les prometía en este caso. Tampoco se hace alusión al apoyo directo o indirecto que los paramilitares recibieron en tantos casos por parte de las fuerzas públicas. En general, la responsabilidad del Estado en la historia pasada y presente de la violencia en Colombia
es una dimensión que, si bien no es omitida del todo en el museo, aparece aquí y allá, sí es presentada de manera bastante dispersa. Debo reconocer que hay diferentes momentos en el museo entre los testimonios, las fotografías y ciertas noticias de la cronología del tiempo donde trasluce esta dimensión. Pero sin los mediadores del museo, que pueden ayudar a descubrir conexiones y llenar vacíos, es difícil para un visitante de afuera reconocer algo más que la idea de una guerra entre grupos que se combaten: guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y bandas criminales, y que ejercen también violencia contra la población. Los mediadores del museo, en su mayoría estudiantes universitarios, también de mi universidad, comprometidos socialmente, se esfuerzan por subsanar las limitaciones del museo. De esta manera se puede decir que el museo se mueve entre dos polos, entre la memoria oficial y la memoria comunitaria. La primera se muestra no solo en omisiones, sino también en enaltecimientos, cuando, por ejemplo, se presentan de manera casi publicitaria las innovaciones urbanísticas de los últimos años, como pueden ser las líneas del metro cable, que es la prolongación del metro como teleférico, o los parques bibliotecas creados como centros culturales y sociales entre 2004 y 2009 en barrios de bajos recursos. En muchos momentos como estos se tiene la sensación de que se quiere presentar el presente como un tiempo diferente, que ha logrado dejar atrás el pasado. Con respecto a la memoria comunitaria, que el museo se esfuerza por incluir también, hay que resaltar que el museo trata de dar igualmente un lugar a distintas iniciativas de grupos de víctimas, que realizan diferentes acciones, encuentros y procesos estéticos para promover la memoria comunitaria. Iniciativas de este tipo son, por ejemplo, los así llamados plantones, como los que realizan las Madres de la Candelaria en Medellín. Se trata de iniciativas que implican una escenificación pública del dolor y que consisten en pararse en ciertos espacios mostrando fotos de familiares desaparecidos o asesinados, como las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina. Las Madres de la Candelaria en Medellín decidieron en 1999 realizar periódicamente un plantón por los secuestros y las desapariciones forzadas en el país. Como lugar se eligió el atrio de la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria en el centro de Medellín, donde se siguen realizando semanalmente plantones hasta el día de hoy. A las Madres de la Candelaria sí se les visualiza mucho en el museo Casa de la Memoria. Otra iniciativa comunitaria son las así llamadas tejedoras de la memoria, a las que el museo ha dado también un espacio. Cada miércoles y viernes se reúne este grupo en el museo, se reúne un grupo de mujeres víctimas del conflicto para plantear proyectos y llevarlos conjuntamente allí a cabo. Al igual que otros grupos de tejedoras de la memoria, hacen colchas de retazos, libros de tela, muñecos, etc., en los que se van narrando procesos de resistencia, reconciliación, reparación y hechos violentos ocurridos en el marco del conflicto armado. Los frutos de estos trabajos no solo se muestran en unos tejidos verdaderamente admirables, sino también en las, yo diría incluso sobre todo, en las dinámicas que surgen de los encuentros y que llevan a las mujeres a entrar en diálogo. De esta forma aflora todo tipo de narraciones, muchas veces tras años de silencio, y se crean fuertes lazos humanos. Podemos decir con razón que esta iniciativa es una viva muestra de una memoria comunitaria. Finalmente, quiero referirme a ciertas formas en las que se realiza el trabajo de la memoria en la Comuna 13, un distrito de Medellín que en 2002 fue escenario de asesinatos y graves violaciones de los derechos humanos cuando se llevó a cabo la así llamada Operación Orión, un operativo militar realizado por miembros de las fuerzas militares, la Policía Nacional y la Fuerza Aérea de Colombia en colaboración con grupos paramilitares. Muy rápidamente este último ejemplo, por favor, Sí. o lo puedes presentar luego. No, esto es absolutamente esencial. Sin esto realmente
no cobra sentido. Es 2 minutos máximo. Ya he hablado un cuarto de hora. Más. Bueno, hablé más rápido cuando lo practiqué, lo siento. Entonces, al turista que llega hoy a Medellín y que quiere conocer una cara alternativa de la ciudad, se le ofrecen unos graffiti tours por la Comuna 13. Se le lleva por las calles empinadas del barrio Las Independencias, en el que se encuentran las famosas escaleras eléctricas, presentadas como un referente del urbanismo social de la administración municipal. El turista se encuentra en el camino con impresionantes murales pintados en muros y fachadas, muchos de los cuales cuentan la historia de la comuna. El guía del barrio le va explicando la dinámica de las pinturas. Algunos murales, los que son considerados como los más logrados, permanecerán, mientras que otros van a desaparecer bajo nuevas pinturas y nuevas historias. Se le cuenta al turista la historia del hip hop en los barrios de la comuna y su importancia como iniciativa de resistencia. Y desde luego se le cuenta la historia violenta que hubo aquí, el conflicto armado, la operación Orión, etc. El turista escucha con interés, se siente seguro, pues el barrio parece tranquilo. Todo el mundo conoce al guía, es saludado por mucha gente. La cultura del hip hop puede ser una buena muestra de memoria comunitaria, pero deja de serlo cuando se vende y adopta la forma de una memoria cerrada, reproductible, interesada, es decir, la memoria oficial. La historia de la Comuna 13 es relatada por el guía como algo que pertenece a otro tiempo, a un pasado que fue. El turista interesado en la historia se encuentra de pronto en un muro, allí donde esperaba otra historia pintada con ingenio y talento, la reproducción ampliada de la portada de un libro que se titula Comuna 13, Historia de un conflicto. En muchos lugares del barrio por donde pasa el turista se hace publicidad y se vende el libro que ya cuenta con una traducción al inglés. Es el único libro que el turista se encuentra sobre este tema y desde luego lo compra. El libro, escrito por un policía, incluye muchos testimonios que parecen dar crédito a lo que cuenta. La operación de Orión fue una acción necesaria, con muy pocas víctimas, 2 o 3, cuyo éxito se muestra en la seguridad y tranquilidad que reina hoy en la comuna. La violencia, el terror, las intimidaciones son cosa del pasado. En el café de al lado, donde el turista acaba de tomarse un exquisito café orgánico, aparecen unos policías que el turista ya no ve, pues ha regresado a su hotel. Los propietarios del café están indignados. Los policías habían sellado el local a pesar de que éste tiene licencia. Los policías se ríen. Saben que tienen todo el derecho para pedir lo que quieran, pues tienen el control en la zona. El turista que está leyendo su libro sobre la comuna en el hotel está satisfecho. Ya ha visto una cara tan alternativa, tan auténtica de la ciudad. Desde luego, cuando unas horas antes estaba caminando por el barrio, no se dio cuenta de que estaba cruzando fronteras invisibles, ni tampoco de que la Comuna 13 sigue siendo uno de los barrios más peligrosos de Medellín. Muchas gracias. Bé, no sé si hem respost la pregunta inicial de la taula, no? Quins són els futurs commemoratius de les ciutats, però ben certament hem vist diferents exemples en 3 països diferents que han reunit o han posat a la llum aquesta memòria a la qual no se li ha prestat prou atenció des de les institucions o que no s'ha deixat potser a la societat civil dur-la a terme de manera oberta, no? Exemples que darrerament sí que han estat més positius, segurament. Tot això em porta a reflexionar de manera conjunta amb els 3 ponents i si això dona peu a mostrar o a ampliar algun dels exemples que volíeu presentar millor, doncs com podríem valorar aquesta confluència entre les iniciatives memorials provinents de la societat civil, aquesta potser memòria crítica que deia en Martí Peran abans, aquestes iniciatives més de la societat civil, quan conflueixen o quan són abraçades amb les polítiques de memòria de les institucions, perden una miqueta la seva essència? Es veuen una mica fragmentades? Aquí a Barcelona tenim l'exemple de l'Antonio López, que també en les últimes dècades havia estat una reivindicació de certes
associacions, la retirada o el canvi de nom, s'ha actuat, però potser les associacions demanaven altres canvis, el canvi de nom de la plaça per certs noms. Com ho veieu, això? Perd essència la memòria crítica quan és abraçada per les institucions? En la meva opinió, el que jo he anat comprovant és que, i no d'ara, sinó de fa temps, és que moltes de les entitats memorials, o que no són pròpiament memorials, però que han decidit, pel motiu que sigui, que volen reunir-se, descobrir quin ha estat el seu passat i construir, si no una història, com a mínim una memòria, una imatge del passat, d'allò que han fet, posem per cas, en el seu barri. En qualsevol cas, tots aquests grups, siguin de la mena que siguin, el que desitgen és que l'administració els doni suport. Tots, sense excepció, fins on jo conec, el tema aquest. No només això, sinó que habitualment, no sempre, però habitualment, les opcions que prenen per realitzar, ja que estem parlant de commemoració, les seves accions commemoratives són més tendents a models propis del segle XIX que a models actuals. Aquí hi ha probablement la funció de l'administració, de la que jo em referia abans, d'acompanyar, però també cal dir que no totes les administracions tenen polítiques de memòria, per tant no tenen criteris i per tant doncs, això pot acabar de qualsevol manera. Per tant, vull dir que en Núria Ravi ha dit una cosa interessant quan al començament ha definit què era oficial, què no era oficial, que és complicat, però que ens trobem que a vegades allò que té aparença de memòria crítica perquè algú decideix que si ho planteja una comunitat de base, pel simple fet de ser de base ja és crític, resulta que acaba sent el més oficial i el més estereotipat del món, moltes vegades. Per tant, la relació entre col·lectius i administració és, en aquest tema i en tots els altres, és una relació en la que hi ha a vegades bones connexions, a vegades no. Fins i tot quan hi ha bones connexions és probable que es perdin algunes de les apetències, però també és probable que algunes d'aquestes apetències es perdin perquè la mateixa comunitat o el mateix col·lectiu ha decidit que sí, que ho vol enfocar d'una altra manera. És a dir, el que és important és que hi hagi això que diem sovint, però que és cert, aquest espai de diàleg quan hi ha aquestes peticions. Però, insisteixo, perquè això és important, la tendència a deixar de ser marginal, subaltern, per part de qui vol fer memòria en els barris, en grups més marginals, etc., és evident i és lògic que sigui així. El meu és important i, per tant, vull que el meu sigui clar, sigui visibilitzat, etc. Si em permets una qüestió que ha plantejat Sabin, que m'interessa moltíssim perquè és que és la nostra pròpia realitat. Barcelona és una ciutat, en aquests moments, des de fa uns quants anys, en les que hi ha nuclis molt importants, comunitats molt importants ja assentades i posades, ja sigui de refugiats, sigui d'exiliats, sigui d'immigrants. I el que estem veient és que, òbviament, aquestes comunitats demanen els seus propis efectes comunitaris, commemoratius. És a dir, nosaltres volem commemorar, ens pot dir un grup de filipins o de qui sigui, nosaltres volem commemorar aquella data, aquell fet, o volem commemorar simplement el nostre heroi nacional o volem commemorar el nostre país, pels motius que siguin, o com està succeint ara en una comunitat també de Bangladesh, on va haver-hi una matança a propòsit de la llengua, doncs volen commemorar aquella data. Aquest és un tema important. La ciutat té dues possibilitats. Una és actuar d'ofici i dir, vostè vol una placa, vostè vol un petit
monument, vostè vol això, ho fem. O la ciutat, i està bé, o la ciutat també té l'altra possibilitat de posar-los en contacte amb els altres col·lectius que, per exemple, com és el cas de Barcelona i de Sant Genís dels Agudells, estan generant un projecte col·laboratiu, un projecte de memòria col·laborativa sobre els processos d'autoconstrucció de vivenda d'aquells barris que són interessants i que d'aquesta manera doncs, també generes amb una pràctica memorial un procés. Després veurem on acaba la commemoració, com deia abans, doncs per mi és el menys important, l'acabament. No, el menys important, no vull exagerar, és important, però que és molt més ric doncs, tot aquest procés. No? Però el tema de les noves comunitats que tenim, que formen part del nostre país, de la nostra nació, de la nostra ciutat, però que tenen un origen diferent i que volen vindicar aquest origen, doncs és un d'aquests grans temes que tenim damunt de la taula, perquè no tota la ciutat ho veu de la mateixa manera. No. Sabine. Just hearing the last part, yeah. Kind of delayed through the translation. Coming back, I'll pick up on that, but just coming back to your question about institutionalization and whether or not that poses a problem or not. I think what I was kind of thinking about, also talking about official memory and community memory, what keeps resonating in me, and it's probably because I've been working a lot with the theories of Chantal Mouffe, is this idea of politics and the political and how they are intertwined somehow. So, I mean, in terms of Chantal Mouffe has this, to me at least, quite interesting notion of the strategy of engagement when she talks about institutions. So in terms of engaging with institutions, but in a critical manner. And the whole idea being that you have to connect with these civic activities, with these social movements. But if you don't connect with the institutions, on the other hand, then the critical potential might also be limited. I mean, because it's through the exposure on different platforms, in different contexts, that you gain access to larger publics and that you can gain access to the media and so forth. So there's definitely a potential in creating an alliance with the institutions, be they, political, cultural, whatever. I mean, I would consider this conference as well as an institution. And I'm hoping that it's not without critical potential. So I'm thinking that Chantal Mouffe and her notion of a strategy of engagement might be quite productive because she has this idea of trying to create these alliances. And I'm not saying that's an easy job. I'm just saying that I think that it could be interesting to explore more. I mean, not least in terms of commemoration. And then coming back to what you were talking about now, the idea of cities and the problems that it poses. Of course, I mean, again, it's not without problems. Like I can for sure see, how this, when I talk about proliferations and how you should expand and all this, I mean, of course, that poses a specific problem when you just read this list and I couldn't help smiling because it just goes on and on. So, of course, I mean, I can see that. But when I'm talking about, I mean, I didn't get to talk about that because I was trying to keep within the time frame, but talking about this idea of the post-migrant society, it's actually a kind of a shift taking place from talking about migrant societies and migrant theories and migrant museums and so forth. The idea of the post-migrant condition is linked to this idea that we've had these ongoing migration movements for 50 years or more, I mean the intensified part, and it's actually right now at a point where it influences not only the migrant societies that we think of as kind of isolated, now we have the Bangladesh society or whatever, but it's also affecting the majority culture. So this is kind of the shift that I'm trying to talk about. And it has implications for what we're talking about now in terms of commemoration also. I mean, because you would usually have city museums and then you would have migrant museums. What I'm talking about is maybe actually kind of transgressing those boundaries and not thinking of them as isolated, but trying to, and then it might be, and coming back to what I was talking to you about before, an idea to think about these kind of bottom-up driven strategies, the ephemeral, temporal, I mean, these kind of process-based projects, because it's not,
it might actually make it possible to expand the field without, you know, plastering the whole city with monuments. That might be a problem. And just one last comment would be that when I talk about commissioning art projects, museum work and so forth, I'm talking about not only curating, but also mediating. I think of them as intersected. So it was quite interesting when you were talking about the university students at the museum, because I think that's really, really important. And it's not, usually it's not highlighted as much when we have these debates. But this idea of mediation, especially when talking about commemorative projects and how to keep it open. And we're talking about not closing down, but having this open process. I think mediation is really important to put focus on. Sí, bueno, yo me quiero enfocar, seguir enfocando en el caso de Colombia para aportar esta perspectiva, pero lo que acabas de decir, Sabine, sí lo subrayo muchísimo. Yo, la verdad, siempre he sido más bien reticente a mediaciones. Cuando llego a un museo, y más si es una cosa de la memoria, cuando llegué, por ejemplo, en Argentina, en Buenos Aires, dentro del recinto de la ex ESMA, al Museo de las Malvinas, me quedé espantada por un lado, digo, y enseguida al entrar se me echaron encima los mediadores intentando inculcarme una determinada historia de las Malvinas, que dicen, no, yo me quiero hacer mi propia idea. Entonces hay mediaciones y mediaciones. Esto se notaba que estaban muy indoctrinados, ¿no? Ahora, estos mediadores, yo los conozco y dos muy bien porque son estudiantes mías y trabajan en mi proyecto. Y yo voy mucho al museo, pero mucha de la información interna la tengo gracias a ellas, ¿no? Y por eso ellas me dicen, mira, Ana, no están así. Ellos me han hecho ver y diferenciar mi visión del museo mucho más porque decían, mira, la responsabilidad del Estado debería estar, pero claro, es una de las paradojas en las que se levantan tantas instituciones, ¿no? Y me dijeron, no, sí, aparece aquí y allá. Digo, pero mira, tú entras aquí como turista, como extranjero y no te enteras, ves aquí miles de grupos que se combaten, una complejidad enorme, pero en realidad, ¿cómo es posible que esto ¿no? se dé en un país y la gran responsabilidad del Estado queda fuera en el sentido de bueno, pues algo que se pueda entender? En ese sentido, si los mediadores son buenos, sí pueden subsanar algunas cosas. Con respecto a iniciativas comunitarias y lo estatal o fondos públicos que puedan apoyar, ahí habría mucho que decir en Colombia. Yo he tenido que dejar muchos ejemplos fuera de mi exposición, pero quizás ahora por lo menos los puedo mencionar. Estoy pensando, por ejemplo, en una iniciativa preciosa en el Picacho, la Comuna 6 de Medellín. Los que conocen Medellín pueden estar aquí, en todo lo alto, porque Medellín está rodeada de montañas y va creciendo por todas las laderas de las montañas. Llegó un señor, un artista autodidacta en los años 80, Guillermo Villegas, que fue maestro allí de arte y abrió en un edificio que no se utilizaba, que era el ayuntamiento, el colegio, un taller abierto de arcilla. En la época más peligrosa, cuando Medellín era la ciudad más peligrosa del mundo. Lo llamó taller arte, pero también en el sentido como un tallerarse, ¿no? Como un verbo reflexivo. En este taller él murió el año pasado, que no podían entrar más armas que la arcilla misma. Era abierto en el sentido que cualquiera que quisiera trabajar en este espacio estaba bienvenido, pero que tenía que dejar armas afuera si es que las tenía. Sus primeros alumnos fueron sicarios. Muchos de ellos se dejaron las armas. Otros que se dejaron las armas y se dedicaron al arte también fueron luego asesinados. Hay que decirlos también porque la historia no se para por ajustes de cuentas, ¿no? Yo he visitado varias veces este lugar, también con académicos y con mis estudiantes, y los he traído a la academia porque considero que es muy importante hacer más público este tipo de iniciativas que están sobreviviendo, y hay que decirlo, por el voluntariado de gente como, por ejemplo, un chico, un adolescente de 15 años que conocí allí, que va todas las tardes, 3 horas para abrir el taller,
hoy en día son sobre todo jóvenes o niños los que trabajan, pero que sacan de las calles, que les dan otra perspectiva. Muchos de ellos, la chica que lo lleva ahora, había sido alumna desde los 5 años de este señor, Guillermo, y que le pasó el bastón de mando antes de morir. Entonces, esos lugares sí necesitarían apoyo financiero. Bueno, lo que quería decir en general es que cuando nacen lugares, digamos, desde el deber de la memoria, o sea, pensando más en el deber, recogiendo lo que decía Ricardo antes de la diferencia entre derecho y deber, como un lugar que tiene un edificio fantástico, que seguro que sale en todas las revistas de arquitectura, de diseño, en Puerto Bello, en Urabá, de Colombia, se llama Remanso de Paz. Es un edificio grandioso que bajo el gobierno de Fajardo se hizo, y actualmente, si ustedes buscan en internet las actividades, pone pendiente, está muerto. Fue creado desde una institución con toda la mejor voluntad y fe del mundo, pero no nació como otros lugares, como puede ser, por ejemplo, el así llamado Salón de Nunca Más en Granada, Colombia, que es un pequeño pueblo a 2 horas de Medellín, que sí nació del seno de la necesidad y del derecho que se cogían, que se apropiaban las mismas víctimas, y que está, hay que decirlo también, pues sobreviviendo igual con voluntariado, y que está en un estado físico, el edificio, bastante deplorable. Entonces yo creo que debería haber mucho más comunicación entre las instituciones, ¿no?, y las necesidades y las propuestas mismas de las víctimas. Hay que escuchar más. Bueno, estoy hablando de víctimas porque en Colombia se habla mucho de víctimas. Yo no estoy muy a favor de siempre llamarlas víctimas, o de gente que necesita hacer memoria. Muy bien, muchas gracias. El poco tiempo que nos queda lo vamos a dedicar a responder alguna de las preguntas que puede haber entre el público. ¿Ya han preguntas? Temas muy importantes y muy complejos. Vamos, lo de Medellín, yo lo conozco en persona y vamos, le agradezco la cantidad de datos que se han añadido en el tiempo. Vamos, me quería reducir, como hay poco tiempo, a una cosa muy concreta, refiriéndome a los monumentos públicos, que tenemos un gran problema en España. Entonces, cuando vi lo de López López, me quedé muy sorprendido, la verdad. Felicitaciones. Y bueno, la estrategia. Lo digo porque en Alemania este problema es constante. Está lleno todavía de huellas muy importantes de la época nazi, que no se pueden destruir todas. Y por lo tanto hay que resemanterizarlas de alguna manera. Yo tengo siempre un arco de triunfo ahí cerca de la Universidad de Múnich, que conmemoraba una batalla contra los franceses, una victoria, y en la Segunda Guerra Mundial pues más o menos se destruyó. Y en vez de reconstruirlo han dejado la pared de cemento y han puesto un trimembre muy bonito, en alemán suena muy bien, Dem Siege geweiht, vom Kriege zerstört, dem Frieden mannen. Más o menos dice, fue un monumento dedicado a celebrar una victoria, fue destruir la guerra y nos avisa para la paz, ¿no? O sea, que realmente digo como multiplicidad, resemantizaciones, y bueno, esta es muy radical y muy imponente. Yo tengo preguntas muy concretas. Hay rumores, me llaman rumores de que se quiere hacer una placa en la Layetana, donde está la policía, que realmente se hicieron muchas torturas durante... ¿Y esto progresa o hay una resistencia tremenda a ir poniendo señales de cosas que han ocurrido, ¿no? Lo digo porque vamos... Una pregunta, ¿no? Estoy pensando en el monumento en Tortosa, que eso se ha quedado en tablas, etcétera, etcétera. O sea, hay una batalla subterránea muy fuerte y tendremos otras más, ¿no? Respondo directamente. Sí, bueno, en principio la memoria es conflicto, por lo tanto, a partir de ese principio, de que la memoria es conflicto, la actitud que intento promover es de que lo peor que se puede hacer con un conflicto es ocultarlo. Lo que se tiene que hacer con un conflicto es gestionarlo, no exacerbarlo tampoco. A partir de ahí, en estos últimos 3 años, 4 años, ha habido conflictos memoriales importantes, de simbología, de monumentos, etcétera, ¿no? Y se han gestionado de la manera que, en fin, que
se ha considerado que era conveniente, de acuerdo con mediación también con determinadas asociaciones, y en el caso concreto del atril de Vía Laietana, que recuerda en 3 lenguas cuál ha sido la función tanto durante la dictadura de Primo de Rivera como durante la Segunda República, como durante la dictadura, fue una función represiva de tortura. Ese atril está hecho. Se tenía que colocar la semana pasada, no se pudo colocar por unos temas de agenda, pero antes de Navidad se va a instalar ese atril. No ha habido ningún problema que no fuera previsible, precisamente porque la memoria es conflicto. Pues hay colectivos en la ciudad que son contrarios a instalar ese monumento, pero eso no importa, siempre habrá contradicciones, complejidades, etcétera, ¿no? Y lo que se está haciendo en la ciudad de Barcelona precisamente es intentar relatar, explicar, contar, hacer una narrativa, más bien, de aquellos espacios que consideramos de memoria, que van desde una librería que había tenido un papel extraordinario durante los años 60 y 70, como el Singdorus, hasta quitar pues, el nombre del rey de una plaza pública, quitar el nombre de Juan Carlos I y poner el nombre popular de aquella plaza, que era la Plaza del Singdorus, ¿no? Y, por supuesto, que hay conflictos. En ese sentido, la mediación es muy importante. No tanto la mediación en el sentido interior del museo, que guía, explica, cuenta y enriquece, sino también la mediación en lo que yo creo que era el otro sentido, que es la mediación de negociación de cómo puede ser un proyecto, cómo realizar ese proyecto, ¿no? Alguna pregunta més? Sí. No sé, Perdó? Sí. L'Anna Maria ens reclamava, o reclamava en general, aquesta major connexió entre l'administració, les institucions i les iniciatives col·lectives, de base, etc. I també en referència al que esmentava el Ricard com a representant ara d'aquesta institucionalitat, d'aquesta inevitable tensió i camp de negociació que forçosament s'ha d'obrir constantment entre aquests dos mons, no? I el que no ens podem mai sostreure. I jo en aquest sentit, en el cas de Medellín, tinc una curiositat. Malauradament no he pogut sentir tota la teva intervenció, m'he perdut l'inici, però en el cas de Medellín tinc un dubte i una curiositat que voldria que em satisfessis en el cas de la Colònia 13, perquè que fa referència també a les paradoxes o perversions que es poden produir justament en aquest joc de tensions i de negociacions entre els dos àmbits. Perquè, per exemple, en contraposició a l'exemple que tu posaves d'aquest taller arte que porta tants anys fent una tasca de base, de tant valor, amb tant d'esforç, d'esquenes d'alguna manera a l'administració, sense masses ajudes, perquè pel que m'ha semblat entendre, i de constància, de voluntariat, etc., doncs hi ha exemples com aquesta instrumentalització, banalització, turistització de la Colònia 13, i un exemple que sempre m'ha cridat l'atenció i sobre el que et volia preguntar, el hip-hop, en la utilització de la normalització, desviolentització de la Colònia 13, etc., perquè trobo, i insisteixo, és el meu dubte, la meva curiositat, trobo que potser és un exemple d'aquesta ambigüitat que a vegades juguen les institucions, com es pot, en l'esforç de, sota la imatge d'una complicitat benèvola, de diàleg amb la base de l'activisme, etc., un joc de complicitats a vegades potser perverses entre el camp cultural de les indústries culturals, de certs llenguatges creatius i el camp institucional. Sempre he tingut la sospita que en aquesta pacificació de la Colònia 13 o d'altres territoris violents de Colòmbia o d'arreu,
pot arribar a haver aquest joc, a vegades podríem titllar de pervers o d'ambigu, no? Entre aquests tres camps, no? El de les indústries culturals, el camp institucional i certs camps de base en què els resultats poden acabar sent aquests de la banalització dels resultats, no? De les formes. No? I em refereixo a iniciatives com aquestes en què el hip-hop ha canalitzat molts dels esforços de pacificació dels col·lectius joves de la Colònia 13, amb un gran esforç i una gran presència mediàtica, internacional, on hi ha figures, estrelles que s'han convertit en estrelles del hip-hop a nivell nacional de Colòmbia, però que també han estat potenciades pels mitjans a nivell internacional. És a dir, que hi ha tot un fenomen al voltant d'això que m'agradaria que ens ho comentessis perquè sempre m'ha cridat l'atenció. Ho haremos de manera breve porque estamos realmente... Si os parece bien, recogemos la última pregunta y ya empezamos respondiendo directamente a Montse. Bueno, hablo castellano, supongo que tenéis traducción, pero porque me ha impressionado la exposición que ha hecho Anna. Primer, faré una breu presentació. Jo estic aquí perquè la Catherine ens va convidar. Som una petita associació de promoció artística al Carmel y nos estamos debatiendo en que encuentro un poco lo que dice el señor Viñas, no parto la contraria, que no queremos ayuda institucional porque nos sentimos más cómodos en la proximidad, en los vecinos que lleguen. Tenemos un pequeño local de 60 metros cuadrados, nos han dado una subvención del distrito, lo cual a veces es un problema porque tampoco... Entonces, esto es un debate que no lo voy a exponer aquí, pero nos planteamos cuando he venido a estas jornadas que dice cómo conmemoramos hoy, entonces yo planteo cómo podemos conmemorar este pequeño tejido que no es institucional y que tampoco queremos ser, no estamos en contra de las instituciones, pero creemos que cuando se pierde grano también se pierde algo más. Entonces, el hecho de esta proximidad, no queremos crecer, ¿cómo podemos conmemorar? Es la pregunta concreta, desde este tejido más popular, sin pretender institucionalizarnos. Sí, contesto yo. Bueno, yo creo que lo último era más bien un comentario, no una pregunta, ¿no? Voy a ampliar brevemente. Si se puede, bueno, el tema del hip hop especialmente es comuna, no es colonia, comuna. O sea, la ciudad se divide, como todas las ciudades en Colombia, en comunas, son como distritos, son entidades administrativas, ¿no? Que contiene varios barrios. El barrio de la Independencia es el que he hablado, dentro de la comuna de ustedes es donde están las escaleras mecánicas famosas, etc. El hip hop llega a Medellín en los años 80, donde empieza, claro, a actuar en la época más dura y más violenta de la ciudad, con pues, esas diferentes vertientes, el graffiti, el rap, bueno, todas estas diferentes manifestaciones, ¿no? La danza que tiene el hip hop y que es una forma de resistencia, igual que, por cierto, el punk y el rock, que también entran más o menos en esa época en Medellín y que me han contado yo, porque conozco mucha gente de la escena también que ha estado como resistiendo y ellos se llaman sobrevivientes de los años 80, son gente más o menos de mi edad que realmente, bueno, pues se hacían de los poquitos espacios donde podían escuchar y hacer música rock, pero era una demostración de resistencia enorme, sobre todo pensando en una ciudad donde el espacio público era lugar peligroso. La gente se iba a los shopping, a los centros comerciales, incluso a misa o cualquier cosa, porque ahí se sentía seguro. Obviamente también habían bombas que caían en Medellín y en Bogotá, pero los espacios públicos eran prácticamente inexistentes. Entonces, bueno, pues rockeros, por ejemplo, el Teatro Vieco en Medellín es un lugar que tiene un anfiteatro así que se creó como lugar, entre otras
cosas para festivales de rock y de punk, y que era como una forma también de resistencia a la violencia. Volviendo al hip hop, lo institucional yo no lo veo tanto ahí, la cultura industrial sí, y esa tensión entre lo que nace de una comunidad como una necesidad del momento y la utilización, mercantilización, ¿no?, de aquello que, bueno, pues puede ser muy llamativo para un espectador de afuera. Obviamente, cuando estas mismas personas que hacen hip hop o que hacen esos murales, ¿no?, empiezan a entrar en esa otra lógica, el peligro que se convierta esto abierto, por eso yo hacía tanto hincapié en el proceso abierto, es una memoria abierta, no del pasado, sino algo que se va haciendo. El peligro que esto se convierta en algo cerrado, con fines comerciales, es muy grande. De hecho, lo que he contado, yo estuve la semana pasada allí mismo, lo que he contado del policía lo he vivido en mi propia carne, con mis estudiantes. Bueno, no voy a, porque no tengo tiempo de contar más, quizás te lo puedo contar después, pero este libro escrito por este policía, no sé si habrá participado él incluso en la Operación Orión, pero el caso es que, bueno, pues miembro de las fuerzas públicas, es un gran negocio, igual que ese negocio de los graffiti tours, que los llevan, ¿no? Por eso no les pasa nada al turista, que se cree tan seguro y va pasando fronteras invisibles, porque a todo el mundo hace negocio, tanto ilegalmente como legalmente. Todos. Y ahí sí se colabora, entre otras cosas, ¿no? Entonces, los mismos grafiteros son pagados por este policía para, en vez de pintar un mural nacido, digamos, de una necesidad misma de hacer memoria o de expresarse, para publicitar ese libro. Y ese libro, lo más paradójico es que ellos no los han leído, casi nadie del barrio lo ha leído y los venden en sus tiendas. Una de las paradojas que quedan abiertas. Sí, otra pregunta no ella, ¿no? ¿Queréis responder un poquito al comentario de...? Yo también. Pero no entendí la pregunta. Sí. Sí, la pregunta de la jornada, que es cómo conmemoramos hoy. Entonces, nosotros desde una pequeña, no una, sino todo el nivel, como el taller arte, como nuestra asociación, claro, no somos institución, no vamos a colocar una estatua. O sea, entonces, ¿cómo se puede conmemorar? Yo tengo mi opinión, pero quiero aprovechar que estáis aquí para que nos ilustréis un poco y enriquezcáis nuestra... Yo reformularía la pregunta, no diría cómo conmemoramos, porque conmemoramos de tantísimas formas, ¿no? Desde lo más estático hasta lo más dinámico. Yo diría cómo podríamos conmemorar, no sé si deberíamos, pero podríamos en el sentido como yo entiendo la memoria, no como cosa del pasado, creo que eso ha quedado claro, sino como algo abierto, como un proceso que incide en el mismo presente y en ese sentido abre perspectivas. Entonces, yo creo que deberíamos pensar en formas como las que resaltó Ricard, efímeras en el sentido de algo, de un proceso, ¿no?, en el cual nosotros participamos, en el cual nosotros no sabemos qué es lo que va a salir ahí al final. Porque si lo sabemos de antemano, estamos haciendo una memoria oficial, como la he presentado yo. Ya tenemos la idea fijada y imponemos, incluso aunque venga de una comunidad, tenemos una determinada idea de lo que ha sido el pasado y cómo, y entonces ya empezamos a delimitar. Así no deberíamos conmemorar. Yo creo que deberíamos conmemorar de manera abierta, incluyendo procesos del presente, incluyendo multiplicidad de voces, siempre incluyendo al otro. Para empezar, a los mismos afectados, importantísimo y en Colombia esencial. Desgraciadamente, las voces de las víctimas no son tan escuchadas, tanto que se habla de ellas, ¿no?, desde los mismos afectados, pero incluyendo, pues, yo no sé, el diálogo con los otros de los diferentes ámbitos. Moltes gràcies, Anna. Bé, esperem doncs, que aquests 3 exemples que s'han anat multiplicant hagin servit d'inspiració per respondre justament a aquesta pregunta, com commemorem des d'agrupacions més petites fins a governs locals, i us agraïm a tots i a totes la vostra assistència.